Ragira ngo rero mu nyemerere tuterera amaso muri izi breaking news ni inkuru y'akababaro cyane rwose. Ni inkuru yamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu. Ni inkuru yemeza ko umunyamakuru Jean Lambert Gatare yitabye Imana mu rupfu rutunguranye cyane. Ragira ngo rwose mu nyemerere mfata amasegonda make ngaruke kuri iyi nkuru. N'umunyamakuru Jean Lambert Gatare yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda yitabye Imana mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu aguye mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Urupfu rw'uyu mugabo rwamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 Werurwe 2025. Amakuru yizewe kuri ubu ngubu akomeje kugenda agera mu bitangazamakuru binyuranye na yuko yari amaze iminsi yaragiye kwivuriza mu Buhinde. Kwa gatanu tariki ya 21 Werurwe nibwo yatangiye rero kuremba cyane ndetse birangira yitabye Imana. Jean Lambert Gatare n'umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu bijyanye n'imikino ndetse no kwamamaza. Yatangiye gukora kuri Radio Rwanda mu mwaka 1995 guhera mu mwaka 2011 yatangiye gukorera Isango Star. Mu mwaka 2020 nibwo rero yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'igitangazamakuru Rushyashya News cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi inkuru y'akababaro kuri ubu ngubu nuko uyu Jean Lambert Gatare yitabye Imana urupfu rutunguranye aguye nyine mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Nkuko rero uko byifashe, Imana imwakire mu bayo, dukomeza kwihanganisha umuryango we, inshuti n'abavandimwe.